abusiafo ma ho video bi ya me donko gurusini bi edi matam on de waya me donko ntinu me mfa na asamo nya asam besama reply ni so a wonya nya sabi ntunu timu minua gurusini tie mi won papa na oda ho no your friend Haruna Idrisu currently or Minister of Education now a Minister of Communication before or by a Minister of Education one way so wa beta ho no your friend Mahama Yarga obede Minister of Information obede Minister of Youth and Sports obede Deputy Minister of Trade and Industry when our currently on a majority leader one way I was beta ho no John Jinapano no currently on a Minister of Energy and Petroleum first obedi Minister of I think say information or something like that. One papa we are better honso. Basit people. Also obedi Minister of Youth and Sports. Papa we are down. Currently, we are Minister of Labor and Human Relations. Shwe wa ha. Also better hono. Your friend Abu Jinapo. Now on a Minister of Land and Natural Resources. Okay. Shaha. Obi so abeda ha azikadongo wana bola azikadongo Bolga Central na o Minister of I think say Minister of Natural Resources or Science and Environment, Minister of Environment, Science and Technology. One ahai ni amasanja babeto ha inu ono so ye Ambrose Derry. Now a defense minister. Defense minister. Na yo no. She Dominic Nitiwu. Interior minister. Sorry, Ambrose Derry a defense minister. Interior minister. Na Ambrose Derry defense minister. On san kwafo ya maka kira omu nyina. Omu firi north. Me don ko gurisini sanhwe ha. Haja Alima Mahama, former Minister of Trade and Minister of Local Government. She Haja Lariba, now a former Deputy Director of Northern Development Authority. Sango for where I make winning in ano. And not as a foreign no. She form her, woman who said, Massa, a Casifornia Salai wo. Abensman Agbagwin o yi pakasia pa e wo Ghana politician a wo kan wonyin mfirum that on na ka sa one the number 3 no so what number 3 ase a ono no one wo dey say mfinu no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia your former vice president eno no wo hu the last one no opemu ankasa ya papa ankasa no president ankasa no ndi se wenum nyina wo north na common water yetimi didi watama efiri hwan sankofo ya maka kire oni nyina no obia ni ho a oni ahoden kase pa no mo o ma meni wom kitwa bi na maboa kire ono ndi sese wo sankofo wo nyina wo donf na obitimi di common water edidi atama ndi se ye kan asam kire wa aya efamu aba no man fa asam no entan nipa na o ka asam no wo hwa asam no unim afi ma menchira o de ntama mi kwadwe ne APP no won papa na o hye mfini no ono a o hye mfini no o ye MPP ni ukọ no kuro ma town rose bia ni ho ayamfa kotala nguso wa bie watermelon factory e wono kuro wa mai no kuro mfo asotef bun kuro fo wa ma mo asotef wa ma mo region wa ma mo training college minti mi mboso kitwa no One Haja Alima or Dahoy. Wa man kurom nursing training. Ne kurom schools down was sima or mono, wintimin kind. Quota le free na legu eba languency on a guye, Haja Alima. Or no MPP ni. La Rabada mean count on us and because mention and name the honor any baby. The mamma me quite be an MPP no. North say a twaba, obey a twaba, or pepum to. My and twab and say a pep patent tea.
nkofa amaka akire wo nyina no omo firi north ade na so ankofo wo nyina ye wo omo north na obidi nsuo betwa yempoa na nti me papa president mama yesere boole kwan no asei boole nso ekagana ho di mesere fagana sika no eye boole kwan no mai ya papa abengbagwen mesere wa kwan no so asei Ghana sika no munyi mimfanye wa kwan no mai ena de santo subiom president mama mesere adisade bia me di to anim ni se me pese enu se 4 years nuru se obesi no na eda boole damango ana se gupe omanya factory bi ntimi nuanom se oba safa omo problem bi a omo timiko omo ankasa timiko fra journalist se mo mbetwa ye bola emfa nkire wiase nyina se na ba ya omo ba sama ye nsuo ye num enye mo mbetwa nkire wiase nyina se na ba ya aban be ba be ya ma ye na aden na ye de ende se wo problem a yem pese yem penimfo be hu na omo ba be ya ma ye ye pese ye disie obi a be bonu hu musuo na waka ho asem no wadi atem misremo se ya atem didie kura yem penimfo no omo di atam ache omo nso fa maye se na ba ya atem didie ni bajai fra DJ me da se bele me aminie bele che se wo pese eto atwa wa ho wo so jai because me ye video man bo odi ina wo beta ke me na me reply wo ndi se wasan be attack a me san reply wo nti se wo pese eto atwa twa so because me mbo odi se wo nya bela wa ho ke na o ye video na me ka se omwa ye community no onu oba ye no wa baba ye no ho no odna ina wo didi asande fate se asante fo nso twefo nsi wo so because wo nim se o ye no odna onya no odna ye na omudi atem se wo nya bela wo se wo ti asesa se wo nya bela wa ho tama na Kwalugu dam omudi $12 million eko wura ho no ma anya fasodi amma o ma no e wo san ka wo fa fo nsi wo so because now ye opposition party e criticize aban no waka ho asam o page so da sa Kwalugu dam no ye ya northerners na be benefit nti nka me pese nka wo be ba be condemn se Kwalugu dam no sika no omo mfa mra ana sa omo nye se wo nya bela sa ado no wo san ka wotimi ye se wo nya bela wo kurom wa nkasa wo kurom ye disika ko se omo ye confirm ye se confirm na atu akubrikina ye fi se wo what say confirm atu akubrikina e pesi ana o mabada wa nkasa wo kurom ya sa disika ma obi se won konko dua nnua wo ko dua nnua no wo pebre amandua na hyi me anya se bia politics ame ye no do ye politics ame ye ba nya me nya no sa just like that why tite me hu na nya no meka ho asem enya wona wo ye se wona wo ye ya ende correct no untimi kan cha me se me njai unto me data mama me se emfa ho ni matama wo ba bedi se wo pese to atwa twa so me mbo odi wo ntokwa bi a ko na ene kala so nkonkoko enya wona me why me video na maye me hu se wo kan sam na M1 ordinance na dey asam na be bre ya me ba be yiwa no ai man have two emotion me na end this for na namo me nuanom me brothers mo omo toto na end this for but omo fo asam ameka no so me nuan kasa me nuanom binu ye end this for pa me ye chairman me ye coordinators nso omo fo asam ade ameka asam ameka no so because omo dwen se ye nkofo a ye wo fie no ye bre wo ba jana hanu ma na wo asam mi a wo ni ho wa no ma wo be kan atamdie na obedi omo ko gan ko didi asam de fatam no wanti atama omudi nordness nso oye nordness ana no nana ara na wanya no ho ayigweni endi atam no se ye di atam na ehun se wo ya ayigweni ye be di ayigo fatam ba ye wa ye no ho nordna ene wa di atam no nti obi a obefa fon asi ne hu so bia no ye na obedi atam e wo se wa adwen timi di eno ma enya atam didie wo atam didie obedi a wo de dikọ me mfa ho me ye ndi ma atam ma ne ya me ya wo kanya sa sam kire me na me ebu mi kwase a ena ya me ya se me ya de bi na wo kire me ma me hu se de me ya no ma ye jimi sama ena ya ta hye me pa manya two emotions why enya too emotional misera asa emotion ya fa manya too emotion so on pese ba to aso a twa so
me ye me video me mbo udin emfa ma wo de beba me de me reply wo wayose afi we de waji wani super o mai yo o gafra wai ne momu no aya wo so na wo pe hwe president awaba oba ye 9 months new electricity bill ya tum 17%. President awaba tanaso enne wo ba ko twere nso he na ye postuna etimi postunu kokoto enwura mbabi na asama no te ise wo han dan president awaba tanaso he school feeding nkwara no omo say yese omo nya aduane ma omo wonka ho asem president awaba tanaso na free education no ma yi free ma ebe ye free no na yese ayi se woto books woto uniform woto exercise textbooks ene president awaba tanaso se nkwala na ko school a omo ko tua admission fee ese binum tua admission fee ene president awaba tanaso se wo ba nya placement na se wo pe ba bi ede na sha ayi se wo tua 10,000 ana 15,000 cities o fa no wahi president awaba na wa promise say or the private schools ebeka free HSS no enne free HSS no nkwara no omo benefit na ko to private for ndi se waja we nyina wo na ko kase nipa no onsan to aso ana se onsan to aso na chese o ma obi ahu se eye wo yefunu ti na wo kase won to aso se obe kasa wo yefunu de mese obetimi akwaje ne mbom no man kase on to aso because of wo yefunu ti aya dwene masses no ho gine here for ho gine dodo no ho oye NDC ni a eno de nya bad na mom se NDC ni kura ya ade na se enya e wo se wo ka wo se wo criticize na ya kasai nurse for na wo ho a wo ye demonstration binum se o manja adwuma wo ntua wo muka e binum se yemfa wo adwuma e teacher for na akoya adwuma ye ntua wo muka adwuma fa ya fa wo mu aban ba ye wa ba yi wo mu nyina asa ma wo akakotena fi wo problem bia wo no na wo kasa won to aso ha nti won to aso se ya den na wonyina so ye den a nti wo ka se won to aso no wa ma obi ahun se eye wo yefunu nti sika ye den ma won ti wo kasa won to aso nya sa anya Ghana fo ampene kasa wo motana sa ho kire we mu enne wo ko dwoma ma esu ye nto ade obi adwuma sai untimi nka ncha me se we na de ekoso ana we na de enkoso obi ade asai wa hunu boni bia wo na wo kasa won to aso a mafo ye be hu se we anya atwem wo yo si yesrew on se wo wa ma ya gi ani e wo movie interesting ba se no ma wo ye nyina na wo kasa ba ko pebi be masa no ma we nyina asai a enye nti wo be kasa aya na wa dwintimamufo no ho de o man o president ne ye no ana oba aba ne ye no eye so hwe ntokwa asi e wo busola mafo na to kotena Burkina Faso Cote d'Ivoire onya aduane ndi na ya sisa aduane e da kwakoma Gaza fo hwe president akwakosesa refugees afri America aba Ghana na Ghana fo na tuwa kwakotena Cote d'Ivoire na omo bre omo nya aduane ndi sa okasa sa president we on to aso a ndi dia na opasa o ka kire Ghana fo ndi esrew yen dwene o mano na man dwene o yefunu nko a o yefunu ndi e wo sa o dwene ho ba man dwene no nko a why woyosi esrew busumi ya week we de wan fan boko kura me ba esrew ebe yeye ai